Nikagita ga kuronga dianduke na gucokia roche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thajire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma. Ruthanju rwa gucenjia tabia. Cenjia tabia kona anuki. Ruthanju rwa gucenjia tabia ntuge munde wende kujira kwina antu bamwe bendete guteka advantage muno na michango. Ubona muntu endete muno nuntu atiendete kuruta wera lakini wera kendete guchangiro muno na achangiro atinya kuruta. Aneke muntu arumaruka wateka ena bathi ya mwana create WhatsApp group kenda changiro no kwenda kwena etorurajo ukutha group no kwenda kuri antu baite ukinya muche gwaku achoreba kuma Nairobi create group gachangiro no kwenda mwana waku na kwenda kurothero ambikarambe gachukuru ukurage WhatsApp group ugateke advantage guchwa mbesa na njira ya kuthondeka WhatsApp group kendo changagiro chencha tabia wewe group ochangiro uga noya mwana mwaje kana uwe mwana wakuna kwenda kuchukuru to guchangire lakini stretch yanga no kwenda kurajirwa anga no kwenda nga mwana birthday ini stretch yaku bwana chencha tabia tia kwenda guchanga wakira group umere guchanga mwanka mwana group ngokia 15 cha guchangiro chencha tabia na bounibu na kamutugo kega gucenjia tabia na urongaru wonekane nterere jonde gucenjia tabia na Frank Kabete. Cenjia tabia ukarunga njira nawe Kona anuki.